a joke you broke. Your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. Hold on, bang on, love. Toaster. Ej, problemer. På filmet. Ej, hold lige op! Var du nederen? Fuck, du nederen, ikke? Jeg synes ikke, du skal høre på Anja. De er de bedste, du selv laver dem. Ude foran Ajax Amsterdam Stadion. Inde under Amsterdam, der var en kæmpe parkeringsplads. Lige nu er vi på vej til at lede efter en billet, luge. Jeg er lidt i tvivl om der er flere pladser. Hvad så, Matheus? Er du ked af det? Det er nede nu her. Det er fucking træt. Hvad er der sket? Jamen altså, jeg troede vi kom ind og se en kamp i dag. En rigtig god kamp. Så er kraftigt udsolgt. 45 plads tilbage. Spredt ud over det hele. Hvem beregner du, hvor vi kan komme ind? Jamen jeg vil bare lidt mig selv, fordi at vi skulle bare bestille de her billetter hjemmefra. Tenth of a carat. It's a nice size to make something small every day, but not something like this. Look at this. Isn't it a beauty? This maybe for the Der står der meget spredt. male ones. Here's some watches from 89 €100. Experience through a website. To give you an example, we work for a company called Telenor. Telenor, we did a scan of how they give incentives to, or rewards, if you will, rewards to their employees to be customer centric. Because in their vision they say, we are here to help, and these are means to an end. So everything is service. That's what the point is. And we kind of, what you see now, for instance, is that, for instance, in the UK, you see a lot of these new kind of peer-to-peer businesses grow. Which, for instance, car rental. For krummerne. Laborius. Og masser af god fiskeolie, for eksempel til børn. Det er sådan noget, vi har lavet sådan nogle enzymer, så man kan gøre det, uden at forbrugeren kan smage det. Andre sådan noget emulsifiers er også kæmpe stort for os. Og det var også svært for mig at forstå. Men det er sådan noget, blandt andet alt fødevare og bageriproduktion handler om at finde en måde at få vand og olie til at starte med, til at blandes. Og det kan jo dem af jer, der har lavet mad nogensinde ved, det kan ikke lade sig gøre for de to ting til at blandes. Men der laver vi det en Det er altså bare noget godt mad, ikke? Det er jo sygt godt. Vi er bare med at filme sæt mod det bliver koldt.
Ej, de er altså også flotte. Det var bare gode, jeg købte. Mange tak. Tak. Tak, siger du så? Ej, jeg sagde selv tak. Nå, okay. Ja. Jo, for helvede, Mads, det er lidt her. Altså... Se bare. Nej, hvor fint. Du har filmet mig det lige her, når jeg ligger og tapper af. Kan du ikke stille nogle spørgsmål, så bare sige, nej, det er fint. Hvad skal du spørge om? Jamen, prøv at høre selv. Jeg kan fortælle alle jer derhjemme, at der var ingen der på det her hold, at de kunne fandme ikke finde rundt i Amsterdam, det er helt sikkert. Så bliver han så. De tror stadig, at Amsterdam det er rotter, der med stort. Nick, du spørger jo ikke til stedsats, du spørger jo til hemorrider. Den har jeg fint. Den har fint, super. Begge to. Det er så langt. Ja. Og så er det sådan, slol sådan. Og så gavset. Hvor ryger I to på samme tid? Hvor giver Madsen den anden, og så ryger han to på samme tid. Ryger han to på samme tid. Gør det lidt. Ej. Jeg skal lige have en ventetid. Det er ikke noget ventetid med Madsen, det er lort. Inden lækkert. Ej, så du skal gå ned. Han var stoned. Stoned. What are you doing? Og så kysser I. Bed at 10 and work again at 8. Burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world was brought down to your knees. That I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. No one could ever know me, no one could ever see me. Seems you're the only one who knows what it's like to be me. Someone to face the day with, make it through all the rest with. Someone I always laugh with, even at my worst, my best with you. Det var det,